سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز همراه شما ما موضوع مدل‌های لگاریتمی قسم دوم را همراه شما می‌آموزیم. یعنی خیلی که ما در موضوع گذشته دیده بودیم و گفته بودیم که مدلی که در آن عدد نامعلوم در تحت اشاره لگاریتم موجود است مدل‌های لگاریتمی نامیده می‌شود و یک چند مثال و مسئله را دایر به این موضوع همراه شما دیده بودیم که مدل‌های لگاریتمی از روی تعریف حل کرده می‌شوند، مدل‌های لگاریتمی از روی خاصیت‌های لگاریتمی حل کرده می‌شوند، از روی عینیت اساسی حل کرده می‌شوند و غیره و غیره. امروز باشد ما با دو سه طرز حل مدل لگاریتمی دیده می‌بریم که یکی از این طرزها طرز داخل نمودن تغییر بنده نو میباشد و طرز دیگری حل مدل لگاریتمی این طرز لگاریتمی راندن دو طرف برابری میباشد که آنها را همراه شما با مثال ها دیده میبریم. مثال یکم را دیده میبریم. در مثال یکم طلب کرده میشود که مدل های لگاریتمی زیرین حل کرده شود. در مثال یکم آ میبینیم که لگاریتم کوادرات از اساس 2x minus 4 لگاریتم اساس از 2 از x جمع 3 برابر 0. و در مثال دوم باشد lg کوادرات x minus lg x جمع 1 برابر 9 تقسیم lg ده x. که برای حل این گونه مدل ها ما باید تغییر بنده نو را داخل کنیم. یعنی در پایان حل می نماییم. حل می نویسیم. فرض کردیم وقتی که لگاریتم کوادرات 2x minus 4 لگاریتم 2x جمع 3 به 0 برابر است ما گفته میتونیم بگذار لگاریتم 2 از x برابر y باشد. یعنی هنگامی لگاریتم 2 از x رو با y افاده کردن لگاریتم کوادرات 2x باشد به ما y کوادرات رو میدهد که در پایان می نویسیم لگاریتم کوادرات 2x این به y کوادرات برابر می شود. یعنی ما در این مدل افاده لگاریتمی رو با واسطه تغییر بنده نو داخل نموده به مدل کوادراتی می آوریم و این مدل رو حل نموده در آخر به جای تغییر بنده y عدد های موافقاً حل شده آن رو می یابیم. یعنی y کوادرات minus 4y جمع 3 برابر 0 حاصل می شود. هنگامی این مدل را حل کردن ما میتونیم این مدل را با واسطه دیسکریمنانت نیز حل کنیم یا اینکه میتونیم این مدل را با واسطه تئورم ویت نیز ریشه آن را یابیم. برای اون که مدل داده شده کوادراتی مدل کوادراتی آورده شده می باشد که ریشه آن موافقاً از روی تئورم ویت حل کردن خیلی قلای است. یعنی y1 به 1 برابر و y2 به 3 برابر می شود. این عدد هایی که ما یافتیم به جای تغییر بنده y گذاشته تغییر بنده x را نیز می یابیم. یعنی در حالت اول می نویسیم لگاریتم اساس از 2 از x برابر 1. از اینجا x کلان از 0 می باشد و از روی تعریف لگاریتمی استفاده برده 2 را به درجه 1 می برداریم و عدد 2 را حاصل می کنیم. این ریشه یکم مدل به حساب می رود. در پایان باشد هنگامی لگاریتم 2 از x بودن برابر است به y. یعنی به جای y ما عدد 3 را نیز میگذاریم و در نتیجه چنین x یا اینکه چنین افاده چنین برابری حاصل می شود. 2 را به درجه 3 می برداریم و عدد 8 را حاصل می کنیم که این x دوم به حساب می رود و در نهایت در جواب قید می کنیم که مدل داده شده زیرین دارای دو ریشه های گوناگون ریشه های حقیقی داراست که آنها به 2 و 8 موافقاً برابرند. اکنون شروع میکنیم با حل مدل دوم. یعنی برای حل مدل دوم خیلی که میبینیم طرف چپ مدل از لگاریتم دهی عبارت است و طرف راست آن باشد به 9 تقسیم لگاریتم دهی از 10x داده شده است که آن را ما باید با واسطه داخل نمودن تغییر بنده نو حل کرد. یعنی برای حل این گونه مدل ما میتونیم طرف راست این مدل را کمتر تبدیل دهیم. برای چی؟ برای اون که لگاریتم اساس از 10x
رو ما در اینجا میبینیم و در طرف چپ باشد لگاریتم دهی از x رو میبینیم که آنها باید یک ifade برابر یا اینکه یخیله داشته باشند. بنابراین طرف راست معادله رو یعنی لگاریتم اساسش 10 از 10x رو تبدیل میدیم. یعنی lg کвадрат x مینوس lg x جمع 1 برابری 9 تقسیم lg 10x رو موافقاً از روی خاصیت لگاریتم میتونیم حاصل ضرب لگاریتم رو با نمود سومه لگاریتم ها جدا کنیم. یعنی که نویسیم لگاریتم اساسش 10 از 10 می نویسیم جمع lg x و در نتیجه حاصل میکنیم lg کвадрат x مینوس lg x جمع 1 برابری 9 تقسیم از بس که lg 10 با 1 برابر است بنابراین با جای lg 10 1 رو میگذاریم جمع lg x حاصل می شود. اکنون قید میکنیم بگذار در اینجا lg x برابر y باشد. یعنی از این معادله الکی ما میفهمیم یا اینکه الکی فهمیدیم که لگاریتم دهی رو ما با y اشاره کرده معادله رو با معادله الگبروی ساده ترین آورده میرسانیم. یعنی y کвадрат مینوس y جمع 1 برابری 9 تقسیم y جمع 1 حاصل میکنیم. معادله داده شده معادله رادسیونالی کسری بوده. برای حل آن رو با مخرج عمومی میاریم. مخرج عمومی این دو ifade با y جمع 1 برابر است. یعنی y جمع 1 ضرب y کвадрат مینوس y جمع 1 برابری 9 حاصل می شود. از اینجا برای حل این معادله ما میتونیم فرمول ضرب مختصر رو نیز استفاده بریم. یعنی هنگام y جمع 1 رو با y کвадрат مینوس y جمع 1 ضرب کردن فرمول ضرب مختصر حاصل می شود که این رو چنین نوشتن ممکن است y کوب جمع 1 کوب برابری 9 یا اینکه y کوب برابر می شود 1 رو به درجه 3 برداریم 1 حاصل می شود از 9 1 رو گیریم عددی 8 حاصل می شود یا اینکه y برابر است به عددی 2. اکنون 2 رو می گیریم و به جای تغییر بندی y می گذاریم و در نتیجه عددی نامعلوم x حل کرد یافت می شود. یعنی lg x برابری 2 از اینجا x رو وقتی که میابیم اساس رو به درجه داده شده زیرین میبرداریم. یعنی 10 در درجه یا نشان دهنده 2 که این برابر است به عدد 100. یعنی گفتن ممکن است که معادله داده شده که در اینجا میبینیم یک حل داشته است که حل اون به عدد 100 برابر است. در جواب قید میکنیم که این عدد به عدد 100 برابر شد. خوانندگان عزیز اکنون همراه شما مثال‌های دوم و سوم را دیده میبریم. در مثال دوم چنین مثال آمده است، چنین معادله آمده است و طلب کرده می شود که معادله را حل کنید. یعنی لگاریتم اساسش 3 از x جمع لگاریتم اساسش x از 3 برابر 5 تقسیم 2. یعنی برای حل این مسئله، حل این مثال داده شده ما باید پیش از همه ساحه معاینه این معادله رو دانیم. یعنی سایر قیمت های امکان پذیر این معادله x کلان از 0 در اینجا x در اساس نیز جای دارد باید 9 برابر 1 باشد. یعنی این دو شرط را استفاده برده این معادله رو همراه شما حل میکنیم. یعنی برای حل این معادله ما میتونیم داخل نمودن تغییربندی نو را استفاده بریم. پیش از داخل نمودن تغییربندی نو در اول ما باید اساس این لگاریتم رو از بس که در اینجا 3 در اینجا x می باشد آنها رو یک خیلی کنونیم. بیایید قاعده که در خلاصه خاصیت لگاریتم گفته بودیم انا همون رو استفاده بریم. یعنی لگاریتم اساسش a از عدد b هنگام جای عوض کردن این دو عدد ما میتونیم یک تقسیم لگاریتم اساسش b از روی عدد a رو نویسیم. یعنی که این قاعده این خاصیت از روی از یک اساس به اساس دیگر گذاشتن
номида мешавад. Яъне қоидаи дар поён бударо истифода карда ин модуларо ҳал мекунем. Яъне логарифма асосаш 3 аз x ҷамъи ин ду ададро бо ҳам ҷои иваз мекунем ва 1 тақсими логарифма 3 аз x-ро ҳосил мекунем ки он ба 5 тақсими 2 баробар аст. Бигузор логарифма 3 аз x ҳамчун тағйирёбанди дигар ифода ёбад. Яъне менависем логарифма 3 аз x ба y баробар бошад. ҳангоми ифода намудани логарифма асосаш 3 аз x ҳамчун y мо модулаи квадрати ё модулаи рационалиро ҳосил мекунем ки он чунин аст. y ҷамъи 1 тақсими y баробар аст ба 5 тақсими 2. махраҷи умумии ин модула мувофиқан баробар аст ба 2y ва барои яҳкум 2y мегузорем, барои ин 2 ва барои 5y гузошта модулаи квадратиро ҳосил мекунем. Яъне 2y квадрат ҷамъи 2 баробар аст ба 5y ҳосил мекунем. дар ин ҷо мо модулаи квадратиро ҳосил кардем ки 5y-ро ба тарафи чап гузошта чунин модулаи квадрати пурраро ҳосил мекунем. 2y квадрат минуси 5y ҷамъи 2 баробари 0 ҳосил мешавад. анакун ҳалли ин модуларо мо метавонем бо воситаи дискриминант ёбем. яъне дискриминанти ин модула баробар аст ба минуси 5-ро ба квадрат мебардорем, адади 25 ҳосил мешавад. минуси 2-ро бо 2 зарб мезанем ва бо адади 4 низ зарб мезанем, адади 16 ҳосил шуд. аз 25 16-ро тарк кунем 9 ҳосил мешавад ки ин ба 3 дар дараҷаи 2 баробар аст. дар натиҷа y1 баробар аст ба адади 5 минуси 3 тақсими 2a яъне 4 ки ин баробар аст ба 5 минуси 3 ин ба 2 баробар, 2-ро бо 4 ихтисор кунем 1 тақсими 2 баробар мешавад. ё ин ки y дуюм баробар аст ба 5 ҷамъи 3 менависем пурра 5 ҷамъи 3 тақсими 4 ин баробар аст ба адади 2. решҳои ин модуларо чӣ хеле ки дидед ёфтем, анакнун ба ҷои тағйирёбанди y мегузорем ва адади x-ро номаълуми x-ро низ меёбем. яъне яҳкум менависем логарифма асосаш 3 аз x баробари 1 тақсими 2. аз ин ҷо вақте ки мо x-ро меёбем, асосро ба дараҷаи 1 тақсими 2 мебардорем. яъне 3-ро ба дараҷаи 1 тақсими 2 ҳангоми бардоштан реши квадратӣ аз адади 3 ҳосил мешавад ки ин яке аз ҳалҳои ин решҳои модула ба ҳисоб меравад. логарифма 3 аз x ҳангоми ба адади 2 баробар будан x-и дуюм менависем, 3-ро ба адади 2 мебардорем ва адади 9 ҳосил мекунем. пас гуфта метавонем ки модулаи додашуда ду решаҳои гуногун дода мешавад. яъне мо метавонем инчунин санҷем решаи квадратии аз 3 ин аз 0 калон ё 0 баробари 1 аст. адади 9 ҳам аз 0 калон ва 0 баробари 1 мебошад, яъне шартҳои зеринро қаноат мекунонад. пас ҳалли ин модула решаҳои решаи квадратии аз 3 ва адади 9 шуда метавонад. анакун биёед шурӯъ мекунем ба ҳалли мисоли сеюм. дар мисоли сеюм чунин омадааст. яъне логарифмаи асосаш 5 дар квадрат x минуси логарифма асосаш реша аз 5x минус 3 баробари 0. чӣ хеле ки аз ин модула мебинед, асосҳои ин модула ҳар хел ададҳо мебошанд, онҳо қариб монандӣ доранд 5 ё ин ки решаи квадратии аз 5. барои дохил намудани тағйирёбандаи нав мо дар аввал ифодаи логарифма дар асоси решаи квадратии аз 5 бударо камтар табдил диҳем. яъне мо метавонем аз як асос ба асоси дигар низ гузарем. яъне хотиррасон мекунам, агар логарифма a аз x дода шуда бошад, мо аз асоси a ба асоси b гузаштан чунин қоидаро истифода мебарем. яъне логарифма b аз x тақсими логарифма b аз рӯи адади a. ин қоидаро истифода бурда логарифмаи асосаш 5 реши квадратии аз 5 аз x-ро ба асоси 5 табдил медиҳем. яъне менависем логарифма асосаш реши квадратии аз 5 аз x
баробар аст ба логарифма 5 аз x тақсими логарифма 5 аз рӯи адади реши квадрати аз 5 ҳосил мешавад. ин баробар аст ба логарифма 5 аз x тақсими логарифма 5 аз реши квадрати аз 5-ро чунин навиштан мумкин аст 5 як тақсими 2. Анакун адади як тақсими 2-ро мо аз рӯи хосият ба ҷои ба пеш мегузорем ва логарифмаи асосаш 5 аз x тақсими як тақсими 2 ҳосил мешавад ки логарифма 5 аз 5 ба як баробар аст. Яъне 2-ро ҳангоми ба боло навиштан ҳосил мекунем 2 зарби логарифма 5 аз рӯи адади x ҳосил мекунем. Яъне ба ҷои логарифма асосаш реши квадрати аз 5x мо метавонем 2 зарби логарифма 5 аз x-ро гузорем ва модулаи дигарро низ пайдо мекунем. Яъне логарифма 5 квадрат x минуси 2 логарифма 5 аз x минуси 3 баробари 0. Яъне аллакай маълум шуд ки модулаи логарифмие ки дар инҷо логарифмаи квадрати аз 5x логарифмаи 5 аз x ҷой дорад, ҳангоми дохил намудани тағйирёбандаи нав мо ба модули квадрати мегузарем. Бигузор логарифма 5 аз x ба y баробар бошад ва дар натиҷа модули зеринро пайдо мекунем. Яъне y квадрат минуси 2y минуси 3 баробари 0 ки модули ҳосилшудаи мо модули квадрати овардашуда номида шуда решаи он мувофиқан бо воситаи теореми Вейт ёфта мешавад. Яъне y1 ба минуси 1 ва y2 ба адади 3 баробар аст. Анакун ин решаҳоро ба ҷои тағйирёбандаи y мегузорем ва тағйирёбандаи x-ро меёбем. Яъне якум логарифма асосаш 5 аз x баробар аст ба минуси 1. x-ро меёбем ва чунин ҳосил мекунем 5 дар дараҷаи минуси 1 ин ба 1 тақсими 5 ё ин ки ба 0 аздар 2 баробар аст. Дар дуюм бошад логарифма асосаш 5 аз x баробар аст ба адади 3. Яъне ҳангоми ёфтани x 5-ро ба дараҷаи 3 мебардорем мувофиқи таъриф ва адади 125-ро ҳосил мекунем. Дар натиҷа x1 ва x2 ёфта шуданд ки ҳалли ин муодила ба ҳисоб мераванд. Анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза барои шумо мисолҳо барои корҳои мустақилона супорида мешавад. Дар ин ҷо ду супориш оварда шудааст. Яъне дар супориши якум муодилаҳоро ҳал кунед ва дар ин ҷо 4 муодилаҳои логарифмӣ оварда шуданд ки барои ҳалли онҳо бояд тағйирёбандаи навро дохил кард. Дар супориши дуюм бошад решаи муодиларо ёбед ва дар ин ҷо ду муодила низ дода шудааст ки ҳалли онҳо бо воситаи табдилдеҳӣ ва дохил намудани тағйирёбандаи нав иҷро карда мешаванд ки онҳоро барои шумо барои мустаҳкамкунии мавзӯъ супорида мешавад. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. Хайр то дарси оянда. Саломат бошед.